Assalamualaikum kazarıyla armasızlar. Ana bizde şimdi acele traktör benzin kullanan bir bonusumuz. Ne buna da tun var ya. Kuncak bir taraf tekin. Yo gumus tegen olsa. Acele bir gama. Bana yani kürek bir laptop söylüyor. Bir gamazın üstünde var ende. O zaman acele endi bir gaz filtremen. Bir gaz filtre şartlar. Onu filtre kişi içinde doğrasa oluyor. Onun içinde tutuyoruz mu? Burada kendime daim bir gumus mu? Da kurtlar var güzel. Isınacak da bir ara bir şeyler bakın. Tavuğumuz yatır. Kendimde kara toprak. Büyüyor. Bu büyüğümüzlerge kurt bir yıldan aslam жатқан. Bir yıldan aslam жатты. Еленген жоқ. Елейтін оны менде уақыт та жоқ. Осы қабын шетінен келіп қаптап алып кетеді. 5 мың теңгеден. Алам деушілерге құрттар не yaptığına kırpma. Hiç polis olmadı. Şükür ediyoruz dedi. Ben de işte Sonra planlarlar kurtlar. Osman krevetler üzere. Ne tutulganan oy ne benim canım var ya. Осылай өздері жәшіктің ішіне кіреді, сосын кейін мұны жаңадан төгілген көңге апарып тастаймыз. Мынау бүйегіміз. Қаншағамыз бар бұл жерде. Бірталай бар ғой. Шетінен кеп қаптап алып кете береді адамдар. Yarın muzday ikinci. Yarın muzday. Yani kasp biyogum söndürüp bir fermer bolыңыздар. Her қазақ бай болсын. Бәрі баршамызға алла жарылсын. Ассаламу алейкум.